1 FM, Sompa 98.9, and a Sompa 90.7, and upon Osiabrem Casiano, and a Yaka Bomoya de Eba Bedine one, some the dozen, the Ebedi Martin Timani be any say. Committee ya one a share of Magudia Tony and what near Sono, and Dom Kumano de Ocasadima one no. Wade hinta sembi ediatra Ghana ma yansha ye ho ebehia hia yen e wo brebia eni echre sanso so na ye kasai no Importers and Exporters Association of Ghana so a good talent penny for being someone one etc by no and fasudie bia any so dear sem and a one so a person can editre adasa ye John Dramani Mahaman so tress another kwakufuado and ye ja one person obeja konwano o minor konwane de amanu nyina no owo nyina so bi wadana di e de atre sanso na Peace Council so ato no mutuo se NDC amanyoko no ene asumdua pam ya wose one sign no one de wogidie se obehwe aye ho bibi ebusien ensemi ene afoforo bi a eka ho de edika na editie no na ene anoped one first clinic the sciatica expert one ma so yasena ye de eba bedan wo wose usisi achi 18 years ho no efa oto ase akosi wo 19 ho no eya na etutu etwetwen ana so de ne ye wo ya akan wato dem a wose won chenko a na obetimi enya kwa ho san sanso na Liberty Conference no omahene ya edubuache wode basunti no nyame ya adomo adasene eya na mohia yen nyina na ye hia wo Jubilee Park wona yetimi amanyankopon ni monyam adede OCP Ghana Limited that one fertilizer papa no so boy yechi dombre ye safatemo no ebusia wo ho nsemo a esi ase no ye de beba bedan wo afeka ye ho wo Facebook wo Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV www.sompaonline.com so some sem no akogo wonti kwasanim na kenken bi free won etie bi so efafa ho bedi de ohenere maame ekua yeboa esiama bronya me na maje adwa me de ensem no eba bedan mo madaroma yanje brani adaje na ensem no sene esitie no yentime emfa emamo ye shasie de efri mashebedwam committee ya wonu mehwefo magudi etuo ene eya hode ne eso no de okasa edema wonu modom kuma no afa no eye John Ebuginapo penyi de asembi atudwa etrese se wodo wani kiremu e Ghana National Petroleum Corporation no GNPC na wonom e the West Africa Gas Pipeline Company no wakonoka best $12 million ya sa wonom anhwe na wantua wakofo abontrene se September na se ebobo some ye no edi anim ya no wonom ebehwe na ne anyam kane ya honsem no wonom etimi etwa pipeline ni mu ene ebasa na dumso no afe krampo na ye behu na kese enam sayo so ama ye John Jinapo wachirese mpanyufo asem sei na babeto dwente no one day wo hwe kwan se obesemo na ye asoye ya omohwe sikasam so ene asoye ya omohwe ahodene ye so na wo maba wo mna hyebedwam na wo mabekirechire mu adekodie nti a wonom atena ho ye nhwe ha ama Ghana yetimi ewremu wodum so mu biem speak, they've limited the gas line capacity, and that if this continues by September 6, 2024, failing which prime transportation services to GNPC will be at risk of suspension on September 7 at 05 o'clock hours GMT. Okay, that is a trend we are facing. If we do not pay this 12 million by 7th of September, they would shut down the pipeline completely for both gas from Nigeria and reverse flow of gas from the west to Ghana. As we speak, they've limited the gas line capacity, and that if this continues by September 6, 2024, failing which prime transportation services to GNPC will be at risk of suspension. Ebusia the wakasa ye John Ebuginapo no na wakasa de madom kuma no committee ya wonom so ehwefo magudi etuo na afe ahodene so asemwe se namsayo so ama deputy minister ya wono so Ministry of Energy wono wotia no monyam for Collins Adomako Mensa waba abonten echirechire nsemo de achire yen na omo be
the enemy and can it at least $8 to $10 million payment. Any problem there. Now, Russia. There's a baseline, a amount of gas we are supply money, a baseline to say we are not contract. I catch almost 60 MMS gas. Now, so use a master swab system one, a baseline, we never go below. Let's just say, in Comedia, you know, you are not a contractor, you know, to the latter. Then you come to the baseline. What has happened now, they say, for the past 2 or 3 days, you drop to the baseline. And then just say, West Africa gas pipeline, or my shut it down. Don't give us gas. But amount, the money, and apart from based on informal information, Ebusia yewra adumako mensa swafo abedi echire ya wono soso ehwe eye ahwodene ye asue ye wono na yete ne nka na chese wono mo hwe nkomutimi tue afa bia kane ye wakofo no behu ye mobo nye sapa de a ene edum so no September eno ne de toso enso no Ghana esum ebesan adru ye biem yetwa ensam no so na ye remo ewo eye Ghana hasedom na Ghana Shippers Authority Law 2024 no di ampanyifo ehwese wo behwe no wahyehyɛ se beya wonu ma kwakra niema eframa no ne wona wodi bi eba ene subonto awodo ana sehwehye ma awodo ye de ba homra ne nyina no wo mo hwese na dankwa akufuado ede ne nsa ebehye eye emra na se na etimi ababedi dwuma na ye kasa ya good ampanyifo na afe eye Ghana Institute of Freight Forwarders wonum susu nyina ye adwuma e wo port wo wonum dia desrede e de ama ban ne sa da Roma wonhwe entry break kakra ansa na wode ne nsa no sensaye no ahye saa ade ya se ana secretary na se ama no aba beda ne emra na wonum botaye ya wogina so e de adesre koye no ene se emra ya wahyehyɛ ne niam ba ko mienu bi wo ma ohun se entimi mua won dwumadie no eno nti na wo so se mpanyimfo nhwe na wonsa enhwe mu biem na de wo se wo yifiri mu no wonyin firim de se fata se wode ka hono so no watimi ede aka ho ama no atimi agina ye na so no Importers and Exporters Association of Ghana wonuma wakra ne mafra ma no ne ba ene wonuma wode bi nso efiri ha ekon wankabom kono no wonum etrese gutampanyufo ene Ghana Institute of Freight Forwarders say wonuma desra ye ode amampanyifo no wose we say enhyada eni ensuo bia egina mu sentin kebeya wonum hwe no munjem. I raised these issues. We also raised the issue regarding to why would the freight forwarder have to register again with the Ghana Shippers Authority when they are already registered with the Ghana Revenue Authority. I think this cargo note issues didn't come in that of our meeting. However, I think that if it is something that we have come across it, I am very optimistic that from where I sat that day and listening to the CEO and the management of the Ghana Shippers Authority, you could see clearly that they are very and really prepared to engage us. In fact, we were told that even this Parent Act has the membership in the board considered to add AGI, Chamber of Commerce, and Ghana Union of Traders in this current Parent Act that was Shippers Authority Parent Act that was amended. Again, they agreed that they were going to set up an ad hoc committee who will comprise with the stakeholders and the Shippers Authority and government so that we will draft out the LI to properly regulate or to properly do the implementation. Ebusia ni wakasa ye wano ene president edema Importers and Exporters Association of Ghana Nidino ede Samson Asaki Awingobit ena yetie no afeye ko ede akoye nim ede eremo ewo Peace Council ya wonom so ewo my Ghana mu hasenum Ghana ya sumdwe ho sensem nyina wonom ena ehwe atoto de ama yesebe ya yemfa ngro atopre ema wo yene bi emfa so emesio my Ghana adehye so na wonom ede nsam tudwa na nsan ya etrese amanyokuo ahodo ya wasipi esinkete se afi we say abato no begina mu na won so wapre tumi ede ama wamanyokuo no womra na asumdwe apam de woto ni din se peace party no wonfa wonsa no sensaye emehye ase ne nyina ne se obehwe se ye boaboa ye ho akwa abato afi abato ni mu eni na chi nyina no
wɔbɛhwɛ sɛ wɔamanyɔkuo ma ɛne akyitafo nyina no wɔnhwɛ ɛma ayɛ basabasayɔ biada ntimi ɛma na ntimi ɛbɛsakra yasomdwe ho ensɛm no yei ɛna NDC amanyɔkuo no ɛkyerɛ sɛ dabi danya ade asate aseɛ anaasɛ bi asomdwe apam wese no wɔde wɔn nsa no nsensanyɛ bɛhyɛ aseɛ ɛfiri sɛ wɔnom ɛtumre akyerɛ si a ɛna no ada ɛnneɛma esisi yɛ ɛwɔ 2020 abatoɔ ne mu ɛkunkumakunkum yɛ nam etuotuo so tɛkyiman ebi esi hɔ by election ahodoɔ yɛ kokɔ so ɛwɔ emiamia no enipa FM prepra yɛ enipa FM ewu yɛ nanso no Peace Council deɛ ba deɛ ɛna wɔka ɛde fa ho aban no agyinasie bɛn ɛna wɔtu yɛ ɛde fa ho ne nyinaa ne sɛ enipa a yehu wɔnom sɛ wɔnom tututu anaasɛ wɔnom di nsɛmɔne yɛne tua wɔnom yɛ a yɛnim sɛ asemesi anaasɛ wɔbɛnten ɛna di saa anyambransɛm wese no nanso wɔkyerɛ mu a nipa no ɛda so ɛnenam hɔ yɛ a wɔn fa ho deɛ da so kita wɔnom ɛwɔ sɛ nkamamra no ɛtimi akyekyere wɔnom na sɛ ebi asotwe bi wɔ hɔ na yɛde ama wɔnom ɛno bɛtimi ayɛ nsana hɔ ɛde ama afoforo sɛ bɛyɛ ampo no afio bɛto no ɔbɛka sɛ ɛne 2020 ne deɛ si yɛ no asemesi ɔda so twene mu ɛwɔ dabɔn prechi anase present no me nso menyɛ basabasa nanso no wɔkyerɛ mu a aban no ayɛ nhwɛhan Peace Council ebo mi fi teduko abuoni omani ede egu asem no so eno nti so wo se atwa won ho abeka se won sa mesan peace party bia wonum nikrata bia san asem we say ayade a national chairman the mind this amanyoko no Yera Johnson esiedu nketia General Mosquito ena omo so ye nsentrefo nhyiamu a wogina simpie so gya kasemu de tudwa na no ena Peace Council for ababonten kyerɛ ayade a NDC for no akyerɛ wɔnom adwen wo maka de ha wɔnom de nanso no no de wɔnom ɛwɔ rehyemu ɛwɔ anidaso ɛhwɛ kwan sɛ enchekra NDC amanyoko no ebenya adwen sachra sebeya peace party obetimi aba besign na titreni edema National Peace Council no Dr. Ernest Edujemfi ojiremu ekasai. The NDC has not said categorically that they won't sign. They've given out some grievances. We will meet with them, we will talk about those things, and we will resolve them. I don't think that it's something that we should split our heads over. Our doors are always open. We work with the parties, we talk with them, and so we listen to them, we find a way to talk and find a solution to some of these grievances. The ones that are within our capacity, we'll do them. Abusia nyokasa ye rua Edujemfi wono and Ghana Peace Council no woye titreni wo se NDC for na kyerɛ wonom yawdie de akyerɛ de ha wonom no wonom asekyerɛ won se aduasa mienu aka kyerɛ wonom na de ontumi so no betimi aye no oso obeye na Peace Council kyerɛ asomdwe nso so etimi de ahim na ntiase nso aye adwuma ahwɛ kwan se NDC for besa aba won achi na wasai de won sa no sensaye abɛhyɛ sa asomdwe enso krata won pese wonom sign mo afeye remo woye Rajon Dramani Mahama wono na ekita Frank emo de aba NDC kyerɛ bata amanyoko no na nsenya da na ensem beto dwa efri na dankwa ekufo ado mampanyi de mo meyi enso eba ye kyerɛ se wono ankasa ba bedi wo meyi so be semfinhye kwa nwotwenie no de se wojai amemo no anaso oman na dwa kese de ama obi a na Yera Dr. Mahmoud Baumia wono eno susu se weye nipa obetimi aboa ama ne nwuma paye a waye no obetimi abetoa so ama ahoto ene yedie aye Ghana adehye edia na asem weye a wokan ye se ene e wonfa amemu adwa no emfa ma NDC ene Yera John Dramani da ewo nchechemu ya wode ma ye ne botaye nti a wode ema ye ne ho no ena Yera John Dramani nso aba abonten kire se woboa asem na wokan ya wo kire se wonyaa amemu na dwa no emfa ma Yera JDM no wono de ne nsemu a wo kire se eye botaye a wogina so nyina ne se wono ankasa ne ntoto ye bone ya wo betoto Ghana sikasem ama Ghana ye pa ye ho a ye hu yasene mo no ya ye te se eto ahunu anase ankore hunu ye dede na gungun hwi ne ye ho ye sikasem nyina no wasai no afeketa hye pro ye kankan ne dream die no so no se de wasi ama na ma ne hom ne so wo mem wo abro bedi adwa no won pese obeba no waba behwehwemu na wahu de atue mu pote no nti na enam so a wokeka saa ensem we sei Yera Mahama eda sansem we sei nyina di wabra wode na ni kyeremu e wo framantam mu. A few months ago, President Akufo-Addo said
he can't hand over to John Mahama because John Mahama will not protect his legacy. You remember that? But his own vice president is running away from his legacy. His own vice president is running away from Akufo-Addo's track record. Ezu, yes, I won't protect his legacy. I won't protect his legacy of mismanagement of the Ghanaian economy. I won't protect his legacy of corruption and state capture. I won't protect his legacy of hardship on the Ghanaian people. I won't protect his legacy of inflicting poverty on the Ghanaian people. I won't protect their legacy of dishonesty and lies, because honesty and truth is a principle of leadership. Ebusia Yera John Dramani Mahama Frankagita for Edema NDC Amanyokono ena yetie no wase na yampa enkontompo atrona dasem NHS secretary she proye kankani dream die entotoya mapaye wase etoto ayenye ne ye no wono de eno ena nadan kwakufu ado yenti no yampa so akaso oba na se omebo ne sai a watwa ne ho ban a na chese yampa no so oba anya ade asa na ma we se nyina no obehwe abo ho ban na so obehwe se bedi ehim ewo ban Ghana mu hasenom ne nsem no wa mananto ahwa wasa to aso de tujwa eto afraofo nyina nim se woba obehwe se wa kwan atete apro na pansam ewie sa moko ne edu no obesan esiesie na wayi ni nyina afoforo so de ama wonom afe afrawo dwa no so no obehwe na wasi foforo esiesie ni nyina so kama de ama wonom no oban fidi dwuma ahodo ye beboa ama koko banche akakadro enwo ede enema etete saa ya eka ho no ye mo nso tua mu bie no obehwe se no so betimi ede ntintimai ede ama afraofo. About an economic corridor, and I call it the Volta OT economic corridor. We know that Volta region and OT border our neighbor Togo, and there's a lot of cross-border trade. And so looking at putting facilities to support farmers in order that they can produce more. There's potential for expanding cassava production. There's potential for expanding rice production. There's potential for expanding cocoa production, especially in the northern Volta and OT regions. There's potential for expanding ginger production. There's potential for expanding production of oil palm. And so these are all things that, if we invest, would bring more resources and improve the incomes of the people of Volta. Ebusia Yera John Dramani Mahama ene ekotie no yankonko yenim enwremo ewo titire ne ya wono eda MPP amanyoko no ne faye no ewo santemantama senum Yera Bernard Ntwibosi akon dodo na efra ne chama wuntumi ono so ne diemo panyi ede atudwa ekrese abato ye beto ewo 7 December no SDS afono ena ebekrese Yera Dr. Mahmoud Baumia woni nkunim anase bia woni encho ne nsem wese nyina no wode ne kiremu ewo mamponten ezi asafum na no fiada wabra na wo bontoa ewo mpesua no so awode ne ko kiremu ho no ena wo kyerese nye boapaye ena kyerese abato no ebesi memenda ye no eye wonom esom da ye homeda na mom sede ene amasi akoye no empanyimfo aba wo ye ho hwe enye yente no enkebe ya abato ene se ukosi gina ye aba wo ho ama abusua ama oman no ni nyina no ekenya medwuma no ho bintin wedi adabraka enkebe ya wo koto asre wonom eda ne duru ho a wompie emra emonten so na nka wo meto aba ne sebe ya Dr. Mahmoud Baumia obetimi edi nkonim na esapa ya na dodan kwakufu ado atwa to no watimi aba abeto aso. Ghana, you have the best Ghana. You have the best Ghana. You have the best Ghana. Everybody will have a job. You will have a Ghana. Whether or wrong will be transformed. If you have a Ghana, I will talk to you. If you say, maybe that will not where you be now. Then you say,
Ebusiana chese yerua Bernard Entwibo siako chama wuntumi ena okasa ye no ene omo ama ombede empire nso beta ekire ama bibia so etimi akoye ede amawonom Ebusia Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM Woti enka ewa Santemantem Kropo Kumasemo Sompa 98.9 ewa Bromantem Kropo Sunyanimo ena Sompa 90.7 so ema adehia ewa nkranza ene bunu epoye mantem nyina no wonum etie ede efa ho ye koyenim ewa ensem foforo a na ye remo ewa ahafo no southwest abato mpesua so ewa Santemantem hasenom na enipa bes eduoso nwotwe 78 ya na wonum eye MPP ekoma wonum se wonum assign e de free MPP ko nachi edomani ekwa akochemu wo NDC na ye Rasadik ya wono ejina apribra shebedwa edwa e wompotem ho no watimi akwa akotai nachi efise efinhie pini na wato echitaye ede ama MPP amanyoko no ene eye mpanyufo ahodo ya wonum wapom na so no ahokire na edwale wonum so ye di ankasa ne mpuntuo de ebi entime ema wonum aboboa no ntino ye kase ya no wonum etrese womo assign ede free MPP amanyoko nachi na nipa eduoso nwotwe eda sansem wo yedi wabra ye na no ada wodna ni kiremu wonto abokwan so ekohia adehia ne nananom a wonum ewo empotemo ne wonum edi kasesie no na wo kire se jese finya wonum jan ho no na enye ni kento mu koye clean up exercise ewo park ya wonum ekodi dwuma wo so no so na wo dance mo di say e de kireye yeah you know head na ke MPP former but say ye share nyama ya koso ene ye koso party no retreat mu ama ase wonam kwa na ase wankasa no edu na wo mu but ase ne ye do party ntino na ye na mabontin kwa na ntini nka ama fo timi complain na e defend but ye share chidi e ko na ye so afi ne ye wo ba nti se ya nhwe anka mu ma district no ye nyina ya anka mu ma mpega district na e be ha dwom nti se ye nyina ye pese ye de ye support e ma onabo Abubakar Sadiq na enu achi no de okasa ye Eric Sapon ne de achi na onmonyan for Paul Lloyd amegbo wono so assembly member bako ewo empotem ho wono so SCBB de chairman sign vice presidential candidate of MPP the host the party for Oaha amobeye rally na menu kurenim ni assembly member obi aso nim se ja assembly members there yes standing for community no nyankasa kwa mbegina akire ehwe de course wa ha na mentumi nkase program no ekoyi anan koyi but omupon ya no na asise no me very disappointed because nyame no kurenim se nya secondary school phone kora no mkotwe be group program na sia bobi ebe yankuyan kwa no me address yo mo mira hoye entimi kora me boaba use via no kora bo se misro mo mu tumi tumrika be Abusia assembly member ne de de chi no emebunu bi ya wonum so wompotem ho no ekasaye Ankaso man nyina se abatuo ya ebetu eduru 7 December mumye nyina nkaka mumye ntuma Abubakar Sadiq because of say yakwa ma MPP for no baledo abetena so Mr. Dunso abetena so ye man kan so tipu ye hu mpuntu mabia ekoso wa nti say MPP for pese ye to abamu ye omu metre ya de ba akopa o ma ye no mankra so krodua we mu a ye nyina so fa nto abamu wo so mu anya bidia afiwe ye ni omu twema asa yebeto ya ba ma NDC ni Abubakar Sadiq Ebusia yabe konsen from ewa bra homowo afahye ahyase ewo nkrane ne mpotemo lafo ebedi wonu mu de na mpanyimfo bia kasa na ansa na ebewram wo no mayanka ncho set 21st clinic wonum ene sciatica expert meso ya bo ho dawuro ache yade ne de na so no eba wo so a wanhwe ya na wo kademo na wabrabo nyina eye basente no wosisi e chintini yesa ho fa wo to ase e fa wo srem wanantu na atiesi wo nantini ho no
wo de ne twetwon wo de ne ya wo ya etutu ema wo akadem o hyempaboa na awro ebi wo nso so a wo si free care mu anasa wo te ho na wo sole age se wo gina ho kakransa do na pempem ho a ansa no watime atia onano so mesro bomodin asiatica yade no brat 21st clinic 15 branches na ebiebie wo man mafa na nyina na yentu ase emfama wo se munyalo wo brebo mutimache anasa osa typhoid yade ebie free witri so kopem obora no eha wa wo hu nsem no wo sefo ni ekiremu na wontimi emu kuma se ehwe overseas safa radio nche ho na obehu wonom sanso so na obefra bay na baby eben wo no ya kire wo 0540 311 0540311311 ene wadnani chiremo ewo Europe eco board ntwa ewo ho ema wasesa nkofo yade asiatica yade ne yade wa hodo wa chiremo ewo South Africa eno nti ye kase wo Johannesburg wo Switzerland anasa Zimbabwe wadaro mafabe ne book appointment doctor for ne nurse for no edru ho ba bia wo bia no ye kokwo ensafo anasa esuafo ankrenkre ebusia obeba no wabesa monyalo wade amamo 0244 915 na watimi ajewo so 0244 915 116 Liberty Conference dasene memenda edi enim pepepe na ye nyina ye bo apiemo ewo Jubilee Park Kumase na omahene yaw edubuache watimi edi nyankopon ema enim waba minister Kofi Pepra ka ho bi yewra kwaku jesse na afe yewra jedu kwami jedu so abehu dwom ama nwosra no ayekese ewo nyankopon ema so wose the heat washiw biara ebo wo nipaduanim no fo ni kiremu ho wose twerɛ wo ha no ama ne nyina agu krata so fa candle bako eka ho mo beso abompa mo wi amotwaja ede atom na efiri ho no wonso akwa hosan ayewo dia eya kai se eye nonsia pepepa nopa na wonom asha scientifa ho jim na asumdue ene ogye enye wo dia OCP Ghana Limited the fertilizer papa and so eboye chidom OCP MPK 50-50-15 wo ho na OCP MPK 10-20-10 no so wo ho mo amoye patra no mo de wo ho sanso so na mo amudu atoko ayuo emo ebro katia ne ade no so no mo kwa na mo bisane ye de mo de amamo 0555909437 and 0555909433 baby ye ton agrochemicals bia no won sabeke bi ato ewo ho abusia yen konko wie ensem no ewo la na ehwo na aba beto dwose homawo afahye no wonom ede wonom de eba be hihye so na so no vice chairman ede ma adonten feko abusia ya wonom ewo ho mechela badi ho no yewra Daniel Anaitawia ede atodwase se panyimfo tena se eye nhwe ha ema sa homawo afahye we no eba so ewo lade a na chese won pani yo no wankyere ne ye ankyere amansan ni nyina ene sa wo kyere mu a ene wonom eni oman hene ewo ho nte no enyamra kwan so anase wonom so amamre ne nkyere se oman hene eni kuro bi mu a sa afahye no etimi eba so nte no se we etimi ba so de a na chese amfa kwan mu. So it's a taboo. It's a taboo to celebrate a homo before without a manche. It's a taboo. Because, as I already said, everything being done under the supervision of manche. Because it's the rare lakma wulomo for the lakma. It's the rare lakma wulomo of the lakma. Yes, he's the chief priest. So lakma wulomo is a chief priest because he sits on the slabs of La Manche to perform any rite. And then the homo rite being performed by La Manche and then the Lakma Wulomo. So therefore, if you don't have La Manche and then the homo is celebrating, the Lakma Wulomo will be celebrating some rites which you have to celebrate with, perform with the La Manche. Ebusia yadin samni si asenom yana eye Facebook phone nyina se Kobi Aba wo Sydney Australia yada se sanso na Sharif agundia be DJ Opedimo Felix enso eba Misco Spelele Baba Mahama enso wo boase kwadwan ponsan kwadwo furniture works ai kwadwo asempa furniture works ne mabram nyina yada mo ase ya sorry adwaso ye Rasanti ye boa Benedict ye semufo panyi
New school year was Sompa 93.2 Kumase Kasia dem. Sompa 98.9 na Kenya kwa bro no mabubro kosia obumpa ono so ne dom eto somo e wosunyane ene ne mpotemo ena pamdada papatos ene systematic mo so somo e wo enkranza Sompa 90.7 ma pike chinchin fidie ne fruma ede mame sanso so ena me ankasa me mazuka ena fe ata ono so Kelvin enso eboa ye kobeja sesempre be ma na hwe Sompa TV MC aho ede ema ye Danny boy so medano ase medi di ohene ire mame ekua yeboa esia mabronya busia ye sori adwase na ye bemenda na ye obo amali bia boga eba betna se yemfa happy birthday ma Ashanti Regional Ghana Health Service no Ashanti Region HR panyipa ya wono ewo ho Sister Modesta Erade nkoso enhraw na wanya wo adom emro so I love you so much big sis Erade nka ho pa busia yakra mu nyina Sciatica expert. Sciatica